Ñañaturikuna, allinllachukarankichik. Constitucional willakuykunaman yaykuykakamunchik. Ñuqamkani Iris Cárdenas, wasiymanta pacham napaykamuchkaykichik. Kuskamantaya hatipaykusun, kay semanaman tupaq willakuykunata. Kaymi, ñawpariq willakuykuna. Tribunal Constitucional tawa kutiña audienciata hispichimunqa Código Tributario nisqata allichachinapaq. Tribunal Constitucional Sala Primera sutiwan riqsisqa wasi ukumanta pacham audienciata internet nintakama hispichimunqa. Tribunal Constitucional internet nintakama yuyarirun Venecia Comisión kimsa chunka watanta pajarimusqanmanta pacha. Kay hamuq iskay chunka iskayniyuq punchaw septiembre killam Tribunal Constitucional magistradonkuna huñunakunqaku. Chaypim tantiamunqaku Código Tributario nisqata allinchachinqakuchu icha manachu. Hawaykus. Huñunasqa magistradokunam chullan maquilla tantiaramunku kay hamuq iskay chunka iskayniyuq punchaw septiembre killapi internet nintakama huñunakunankupaq. Waranja tawapachak iskay chunka hukniyuq decreto legislativo hiljata hatipanankupaq. Chay kamachiq hiljata hatipaspanku Código Tributario nisqata allinchachinankupaq. Inconstitucionalidad mañakuymantam magchirichimunqa Ernesto Blume Fortini magistrado. Iskay waranja chunka iskunniyuq watapi tawakaq yupaychasqa expediente hiljasqawan. Tribunal Constitucional wasipi llamkaykuna chihapiachisqa kasqanpim tawa kutiña hatun tantiaykunata internet nintakama magistradokuna rikuchimuchkanku. Hipa iskay chunka pichqayuq punchawniyuq agosto killam kimsa kaq huñunakuypi magistradokuna tantiaramullarqakutaq peaje cobraykunamanta. Ñawpaq kutikuna hinam tawa kaq huñunakuyta redes sociales nisqantakama hawachimunqaku. Tribunal Constitucional Primera Sala sutiwan riqsisqa wasi ukupim audienciata iskay kutiña internet nintakama hispirachimunku. Imamantataq rimariykamurqaku? Kay willakuypi riqsiykus. Tribunal Constitucional Primera Sala wasi ukunmanta pacham iskay kutiña audienciata ruwarachinku. Chaypim kimsa chunka iskunniyuq amparo mañakuykunata botanallapaq ñasajirunku. Chay hinallataq iskay proceso cumplimiento nisqapas botanallapaq ñakachkan. Kay mañakuykunam qanchis llaqtakunamanta chayaykamun. Iskun uras kimsa chunka minutos niyuq achikiyay pachatam hallarirun Manuel Miranda Canales magistradopa umallininwan. Chaypim huñuykanakullarqakutaq Carlos Ramos Núñez hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistradokunapas. Kay huñunakuypim tawa chunka hukniyuq constitucional mañakuykuna botanallapaq ñahiparunku. Arequipa, Cajamarca, Huaura, Ica, Junín, Lambayeque hinallataq Lima llaqtakunamanta. Primera Sala wasi ukupi abogadokunam tinkuykanakunku Google Hangouts Meet sutiyuq internet likantakama. Chaymantapas denunciaq hinallataq denunciachikuqkunapa abogadonkunapas rimariykullankutaq. Kay huñunakuytam internet ninta llaqtaman hawaykachinku. Derecho de alimentos sutiwan riqsisqa maytuta pajarichinankuPaqmi Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional umalliqnin huñuykanakurqa. Kay huñunakuytam ñawparirachirqaku Centro de Estudios Constitucionales sutiwan riqsisqa wasi ukumanta pacha. Hawaykus. Tribunal Constitucional Constitucional yachay wasinmanta pacham pajarirachimunku Derecho de Alimentos sutiyuq maytuta. Luz Carrín de Peñalosa hiljaqpa hispichisqanta. Paymi kallpancharqa jurídico yanapaywan llaqta yanapaq wasikunata. Hinallataq carcelwan huchachachinapaq warmankunaman pensión mana huqkunata. Tribunal Constitucional umalliqnin Marianela Ledesma rimarisqanman hinaqa Luz Carrín abogadapa umaymanasqanmi ima umaymanaykunamantapas ñawparirun waranja iskunpachak pichqachunka iskayniyuq watapiraq warmakunapaq pensión mana huqkunamanta rimarisqanwan warmikunatapas ñakariyman harikuna churasqankumanta wishusqa warmikunamanta hinallataq mana huchachachinapaq hina harikuna hawasqa kasqanmanta rimarisqanwan.
Mujeres juristas, sutiwan warmi abogada kunapa ruwasqanpa chawpinpim kay musuq maytupa harimuchkan. Chaypim huñuranakurqaku Tribunal Constitucionalpa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez, Centro de Estudios Constitucionales wasipa directornin Ernesto Blume, Carlos Ramos, hinallataq Manuel Miranda magistrado kunapas. Chay hinallataqmi warmi abogada kunari mariykamurqaku, Elvira Álvarez, Candelaria Quispe, Paola Ordóñez, hinallataq Susana Tábara. Chayta Facebook nisqantakama pachaknintin runakuna hawaykurqaku. Tribunal Constitucional mirik sikuyninta chayaykachin Comisión de Venecia sutiwan huñunakuqkunaman. Paykunam kimsa chunka wataña llamkachkanku. Punchawninpim conferencia nisqata internet nentakama ñawparirachinku. Riqsiykus. Comisión de Venecia, 30 años, sutiwanmi hatun huñunakuyta ñawparirachinku, Centro de Estudios Constitucionales Wasiukumantapacha, José Luis Ardón de Taboada magistrado rimarimuskanman hinaqa, suqtachunka iskayniyuq hawa suyukunam, kay comisiónpi huñunakunku, suyunkupi constituciónpi sasachakuykuna hispimuskanta allinchachinankupaq, estadopa wasinkunapata, derechukunata hinallataq constitución kamachiskanman hina justicia llamkaykunata, umalliqkuna aklanapaq votokunatapas amachachinankupaq. Riqsichimuskanman hinaqa, Perú suyun iskay kutiña comisión yanapakuyninta mañarukun. Chayllaraq mañakuymi karqa iskay waranja chunka hukniyuq watapi. Tribunal Constitucional yanapakuyta mañarukurqa El Frontón sutiyuq sentenciarayku. Iskay kaq yanapakuytañataqmi Congreso wasi mañarukurqa iskay waranja chunka isqunniyuq watapi. Perú suyupi eleccionespaq reforma constitucional nisqata ñawparichishkaptinku. Kay huñunakuypim tinkuykanakurqaku Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez, Estudios Constitucionales yachay wasipa directornin Ernesto Blume Fortini magistrado, hinallataq Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales magistrado kunapas, pachaknintin runakunapas internet ninta hatiykunku, Meet sutiyuq tupanapaq internet likantakama. Kay kamallam kunan punchaw constitucional willakuykunaqa. Ñañaturiykuna ama hunqankichikchu. Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapipas hatiykamuwayku. Ñuqawanqa huk punchawña tupaykusu.